بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أمور الدنيا والدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. In benanen kapite pangsime kahalan ke binisa dumehellulay inalenan magnasihat bangkwetulay mian makukuro kamapan si kaam Matulog na. isanan ko na tapain ko si kamin dahaw getan to okay para sahanin duyan na pagigaro isad niya tanto daw punglo kaya na kaya na sambadi na sa subay raw yan pag subay ba kita istidi na iya bantuk nan kapamurong-murong si kaamle bisan sa pain miyan me bangdalan kinakanin dakot te asang hadja niya takitewi bang umatak manggay kabahagianin ne bisan sa pain me bakas-bakas ne na insyaallah murasa kita magbalik-balik niya tasabut we guru tabi kalasahan yene pasalan pagsadaka suwed men pen en sabut ko we hatinen mian maku ko sadaka sikam suwed kalabihanen bangsa inge hatinen buanen bangsa inge in magjatuhin dani raho kita pi si enlew akhirat bang ine mian pangatagu Allah subhanahu wa ta'ala si may amag sadakahin bang na iya mole tujuh hadrat Allah subhanahu wa ta'ala pagyadumen itu entong bas ula-ula pangurong iya wa Allah subhanahu wa ta'ala pagyaway may umat Islam in magsadakahin lamod iya amban me rukun lamod iya amban me hatinan arkanul Islam na iya mga tauhan iya manungbasan iyahin Allah subhanahu wa ta'ala bangkemon rukun Allah subhanahu wa ta'ala hatinan mian pagkehadje in lebuknen na hangkan na in sadakahin gay UN mian hatinan kinatauhan manusyain bang ine panumbas iya wa Allah subhanahu wa ta'ala mangyatek ka sa akhirat niya unuan tinahadya ka am kisa panagpandag sabay nabisan inin panagpandag koy hatinen sumusumudde magmumpaat si kitebi bang hatinen ta isep tebi yene inme kisa ininan dumendo itu me kisa me sahabat dumendo kisa me salafus salih iya hadja me kisah me hadel pangatayan nen kisah me tinarbiya iya me matatuene tarbiya agama Islam itu en kapadoante paida ni anak-anak ni school ubus na kanak miyan pagya miskin manamal matatuene ng sampai iya lamod na iya miskin na ina hinangnen bang niya ne hadja tarupak ne me hatinan gay ne me ginuna iya ne pinagtipon-tipon nen kume magtimo kesi me basurahan bang me bakas me paginuman iyo me mineral water iyo iya ne bakas nele galon-galon nele iya tinimuk nen pagya na niya magbeweli me sa iyan naus na kanagmihan iya iyan hinang-hinang nen pagka niya pemelina ine na kahawa na iya tahala amban lumak saum pe iya manamal iya me tinipun-tipunnen
duk niya pemelina kinakambang ngaya kinaukto na dembuay leo nakanak miya ang kinaukto hebiya manama sarta ga niya ga miyaan niya tayo takaswa we naganta pinabedalihan uus bu pagyahato na may kasabot-sabot na kanagmiyaan dugay ni tasandal ni kaugtunen niya dambua luma talabay we na si palinganan ni sarta magtotok na iya si luma miyaan pag tinotok we na lumain kimat niyan maako kinakan so na pagkatagiliman-leman do isa biye pagpayam na mga lukahan iyehin pagsigay tinotak we na lumain pagpayam na mga lukahan iyehin nakanak den derende sali do hatinen magdan sugahan do siye luk nakanak mga lukahan iye miyan nakimat pinakunen kinakan nga sumigwa pagkatagiliman-leman do isa biye ga na iye mga kukinakan ina pinakunen penne bang niya penne lubo he bi iko penne lekkakan urungan bi ko penne bupay na sa kinaugto manama na ye na pandak temiyan pagkasal Allah subhanahu wa ta'ala bang ipunin ganta hatinan nuntut ilmu karena kinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala bisan pesaing gesikpit ipon iyo masih UN tinabangan ng Allah subhanahu wa ta'ala napandakta na kanakmiyaan pagyasai mako iye bohe bupain inusan iye kinabayaan na pinakunan kinakan sumigwa tanda kaliman nen pagye mga lukahan iye hinsuga-sugane natepet tabi nga nen bohe ni hadja napen nakanagdendarindahin nga kiyo na upen nito parialim na ukupen nga doon kao na parialim ni miyan nakanagdendarindahin nga doon niya bohe garumian tiggil tekka na nakanagdendarindahin miyan pagtekka na nakanagdendarindahin tekka na hep sa miyan duk basuhat je uus dalam basuhat je miyan gatas kaya man may umat Islam in Allah subhanahu wa ta'ala mangkyo daram ngesep si iye neredji kigay taangan-angan nuwe iyen hatinen kinabayaan nun redji kimiyaan nga taangan-angan nuwe nu sumigwa pagyain kao magmatalag ko si Allah subhanahu wa ta'ala masi pangurong we na si kao nakanakin pinakunan bohe sinakanak denderendemian sumigwa pagya kinatauhan wa Allah subhanahu wa ta'ala kinaugto nakanagmian nagatasin makatambal kaugto tandaan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam dialim bulanan ga bakas ellum ga niya bakas ellum dialim luma na ebbut yeru kinakan kakannen tamar duruk gatas iyan hatinen sunnat si Rasul sallallahu alaihi wasallam dukian makatambal kaugto inna kanakle pagi magmatalaw iya si Allah subhanahu wa ta'ala dukleman iya karena Allah subhanahu wa ta'ala iya inulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala hatinen makatambal kaugto nen makatambal kaugto duk makatambal lek kag pangurong iya Allah subhanahu wa ta'ala na pandak temiyaan pagsikay na miyaan ininom ne gatas miyaan tinilaw na nakanakin nakanagdenderem miyaan penne lumen penne bohe pinakuko lumen penne gatas pinakukun sumigwa penne bohe suwe nakakahalon ko penne bang pesin halga minin sumigwa ka penne niya sin ko penne nakanagdenderem miyaan lumen iyan penne miyaan pinabalihan iyan penne hatinen dinaak yan penne sina na sampai pataykot na miyaan lillahin sumigwa inisip-isip we na luma miyaan inisip-isip we na dende miyaan sampai nga hadje na siya miyaan
napandakte lelamian ubus ne hepie makatalus ne iye ngadji ubus kahaba wisap takite we ne mian luma kahaba iye palawe takite we ne luma yene dende bakas pengurungan iye mian na dembuel le utakale we ne dende yene dende bakas mengurungan iye mian gatas mian saki takale we ne sumegwa iyan ni mangurungan iye gatas mian pagya dikit-dikit pesi naga na yan kinimatan we ne ga na kinimatan we ne we hatinen niya tungbas pangurung balik we ne lale ga na iyan kinimatan we ne nalalamiya pagya graduate na iye sarta makapaghinang na iye takale hepwe ne dendemiaan saki sarta sakinen mian subay me binuha hospital bulan demiaan masih gawi sabnya tantu pinua na tendakte binomian ha hospital dan demian pinadoktoran pagi sakinen subay asal labian doktor na piniha welel lamian yene den de bakas mangurungan iye gatas mian pagsikay pinihawe na takaswa we ne hospitalin doksarta tinilawe na mudir yen pandak bisan hadja historin takaswa we na mudirin tinilawe na mudirin painne ruminin dan demian painne ennen tiya painne ina painne mian pepe painne baidne ko itu painne bayrat ko iye ubus dia painne mian sinin duk papihon painne sulat inin si iye pakitehanun dana iye painun dakon magbayad nate do tibilai me umat Islam yene magsadakahin magzakatin dumen pe ien si enlew akhirat tuwa hadja si bulak dunya bangkeo magmatalew si Allah subhanahu wa ta'ala in pangartain rejeki iyo pangurong si kau Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun asal gai pa in tamanan gai gay tadawhat tebi in kahapanin mangge pag napakate bi yene kinalasahan tenbi nako itu bisan pepain me semmek tege geretin yung yene pigite pinain muruan me amiskin iyo usi adja atas inegdas me semmek terapuhin gay bisan pangurong si amiskin mangkin sa me inulang taon pa na siya mangkin sa we inulang me pantalon na siya mangkin sa we inulungan miaan hati nan kinakan na siya gampe miaan jinitjir siya we me tege niyain nawe sep tebi in pangartain ko ni sambat guru tebi dahil lumiaan hati nan bangki tebi bakas makatabang maghinang masjid makatabang maghinang madrasa asal in bennanen magseluy pain iyo gayne hadja takite we tebi gayne hadja tales sawe tebi sumekwa mangkin tales sawe tebi bang nikite bila idealem pakuran le pegge in kemon tatung basanin ga iyo niya pangurong wa Allah subhanahu wa ta'ala to si bulak dunya pegge dumen itu en oras pagtungbas matu si bulak dunya en oras paghinang ga penia pagbista mangkin binista manusen bang na iya mole tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala buin kuburin lamud iya hatinen amban panagnaan iya na luma manusia bang in manusia luma manusia si enlew akhirat bang in manusia in adelem surga bang in niya kahapan taamban we ne na in bennal nen delem pakuburan pe manusia UN masih pinasampay wa Allah subhanahu wa ta'ala Eka hadis dugparman Allah subhanahu wa ta'ala magaka si kitabi bangin manusia in matayne magmumpat si iye ilmu nen magmumpat si iye in sadakanen zakat nen magmumpat si iye in anak nen duknya pe hatinen saddi pamagaka si kitabi wa Rasul sallallahu alaihi wasallam nabang isang manusia in kurikik na in pennanen mole iye duk tem dohong nan ga nya tedok ne
di alam kubur lay bininsana bayan a'udzu billahi min dalik na iyan may umat Islam na kanaklay ga inangan-angan we ne ulang taamot tiye hajje masih tinumbasan we lalay sumegwa pagkakar na Allah subhanahu wa ta'ala duka miskinin dumenkeu hatinen kalasahan ne sa pangurong ni hajje si ain sumegwa bangkeu ne magpangadatan siye hab bangkeu hatinen luenun hab siye IMBM siye masih keu kalasahan ne napagge ko itu mangkin sa we nurungan bisan pemiaan IMBM dinomolan pemia miskinin kini melang pemia miskinin tuan kau makaeddo pangandatan kau pangandatan Rasul sallallahu alaihi wasallamin upaing ngakun we iye muslim iye we iye mukmin iye na iye me umat Islam nyari samian tersebut we buru tawi kalasahan aku lay nurul bakkas ni hajja iye na me pasalan me patta lu di alam Facebook UN bennal HBN bennal HBN hatinen yene pinain nilay kaptangan nilay nawegai may anak yakan may anak samian may anak tabiya ni hadya may anak ustad may anak samian may anak guru dan kita bi hatinen yolo patain ubos ni hadya magturong ubos ni hadya isab gai kwe hatinen hininang mo ere kalolaan in agama Islamin hininang mo ere may paglolaan in agama Islamin bang siya kaya magturong yun ay sa binatad turungin yun ay binatad si Prepaden magturong bang naisap siya kaya magturong yun ay sa binatad si Prepaden mangge magturungin na ito yan siya pagmet-metan tanbi tunayasan may kapong tinayahan tanbi marusi may jalim tiranan iyo pag-iway kita ito hatinin umat Rasul sallallahu alaihi wasallam sahabab na umat tagella kita bisa hap umat hamban pagkagellalan kita bi paginganda kita bi sinang hap meges kita bi sihinang lahat Allah subhanahu wa ta'ala wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin kemon ien taperhellu manusia kakahinang ne mahapin duk kakahinang ne malatin masiyan pinakitehan siya Allah subhanahu wa ta'ala as na isabiyan na taambanen masir isabiyan hatinen mian gay tahala limpa nilay mangin limpa nen kahapan na in kahapan in magseluy magdelem pakuburan ne kuya na metasabot ne me kaulamaan tabi dahil lulay in benalen in siya pang in baranden duk nyawaren ka nito si bulak dunya sumegua bangin enden duk gelalen duk ilmu ren duk samen hati nan nagmurin si Allah subhanahu wa ta'ala kape halin sampai kiamat hajja kiniamat hajja Allah subhanahu wa ta'ala dunya tu asal masih siya tersambut tanda nen behatus tahun ne ibuhan tahun ne me yene me kaulama anten bi sumegua mangkin sa geng tauhan ne we kaune sa mian me abahi me muslimin bisan dume nakanak bisan dumakanak bahuwiles sultan bisan dume hatinan me kuffar me quraislu masih pinangadyan we ere kitab yene me kaulama antabi dume hedlulay iyan tanda hatinan bennal in kaptangan Allah subhanahu wa ta'alahin bennal in parman Allah subhanahu wa ta'alahin ini pin Allah subhanahu wa ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun asal gay yung magsalib in bennalin pegge in atega ilmu in kahapanin bisan pa iya dalam pakuran lay masih magsalu-saluy duksam tain ang katiye wa Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat atega ilmuin asa min hatinen mania ilmunin masih UN inangkatu Allah subhanahu wa ta'ala na inbennanen me umat Islam dumen hajja siya iyan inangkatin sampai me manusia magpaisip pinaisip sampai me manusia kakainang dinhab masih siya inangkatu Allah subhanahu wa ta'ala banggay na kitabi ben Rasul sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut bang
gene kita makabisa atau kan gak nenya lai tabisa tabi bisa hap na pahali-hali ni hadja kita kita matukan kuna sinduero yu lo magkoto-koto dalam Facebook lo yu lo magpaandig pinaandig dalam Facebook lo pegget men duyo mole pisine duksine mole duyo si baran mole duyo sa mian hatinen si mamisahin mole duyo hatinen inkabtangan lo si tagdapo Facebookin gayro yu binisahanin o pinain si ano anak si ano gayro yu dumen yu sa yan may umat Islam bang kita may kabtangan hab in benalen dapat ke hatinen gay magpahala dapat ke hatinen gay mian ngalasahan kita we kauna Allah subhanahu wa ta'ala bisan mismo manusia masiru kita kalasahan bang inkabtangan dan bihab layan may umat Islam garo tanto niya lay kapag patahan pagkaya ko ni sambat lay bang dalilan magpunoin asal pito ni hadya kumian pabalo sumebuwa bisan duhungin bisan oroin bisan sa amyan lahutin ga niya tabobo sumebuwa manting ni hadya bang arara niya makatalaw-talaw nanuhod doy sa magubas bang hatinen magdogso ne nanuhod doy sa hatinen nundogso na iyaien inbennanen gene ko magpata magmapsa ka ang ine kung may arak tumataha buhato ni kami yun niya may kinarukaro kaya na may disito ang gym no tanda ninyo na may bakas magkunting buka kung may binatik ko yun sa dinaan na abo yun na may tatato ang ine bang may abo ine na yun abo gym shit ako na maglibet may dalatin sampay may tapiha kung dalatin si may NBU na magsuko si Kaam Kemon wasbillahi maid ko assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh